hari lah genteng tak tajam. Deman deh. Bu, Ale dem bu. Tahu Jong, selang. Oh iya bu. Berapa Jong? Sarana lagi. Iya bu. Macam dah kita labak kalian pada sekarang. Tahu Jong, selang gila main di Ganjar Usro. Oh nyaku dem. Ada apa Jong? Yan jagain naran. Minta apa nih? Nah Jong, udah ngode tolong kanan bau jelok. Lu disuruh bedah. Oh iya bu. Are, baru cecena kena ngode tengah kaki Jong. Nyaman aja cecena lekas soki, ada nyaman stick pangsit, ada ya kerupuk seblak daun jeruk ekstra pedas. Oh mana di mana bu? Banyak eko toko rodinaan beda Jong, sekolahan beda. Ya re, namanya cecena Jong lekas soki, ya dinar penjualannya lebih kapi. Shopee beda, TikTok so beda. Pesan WA bisa aja Jong, langsung eteraki yang terdepak ke rumah. Berarti mesti dari Jawa bisa pesan online deh. Bisa banget. Adi Jong beresin koning oren di Jong Shopee nya mana tukang Shopee aja Jong. Shopee nang dah madu. Shopee sembina kana beli HP Jong. Iya, tahu. Namun serodinaan laga tuku he, ile cek kintar ke Shopee. Apa sih ile tatang kele mende kintar ke Shopee. Taya. Lah apa buka rasa situ. Mau pesen ku arena. Oh iya. Aji kapan nih keke Jong cetaran. Loro selah arbus bendian dari Jong. Bumbu dari ye banyak ang Oh iya ki coba aman deh ya. Coba. Wah, makin kau terus Jong. Nyaman bu. Nyaman Jong. Boleh dia. Maka tua nggak kan jadi aman. Jong tanah king lengun tuh Jong. Tadi cek nyaman deh. Pendeki boleh bu. Oh, yang sare. So, malam nih bini tak bagus. Pernah? Oh iya. Tuh Jong. Sambil ku gengku jenggon di barlos tenang ke kaki Jong. Di bala bu. Anu, ya kaki lecek ceplok ke Jong. Kata-kata rupa pada naben mata ada sih tak kunjung umbar dari temo Jong. Ya pada nama abu. Jangan kita ada jalan. Mencoba dah tak labi ni. Bagus hati. Mungkin itu gue marah mana? Tak kira berdu jalan nih Jong. Berarti kau harus nyari deh ibu. Iya Jong. Jadi nala nyari kalau nama telepon dia cuduan setepak. Tanya Jong. Iya minum. Ya wis pun deh ibu. Oh iya Jong iya nak iya. Tengah teh. Jalan deh. Macam salah panas jalan. Ro, kok Andi film cek debur di lo? Film apa? Film Arya, Nati Banjoro, saya tayang di YouTube Ro. Terus intinya jadi rumah. Kita temu Ro, ceng ngaji banyak part situ, part 2, part telo, dan ceng ke Indro. Nyari ceping ke kecil lo. Jangan malam nih bini. Wah mah macam ceping. Boleh, malam Kira bori yang Pak Boleh wah dia nih bini ini bener ulas alas. Boleh. Banyak boleh. Bar ya nih bini malam. Dot. Oi. Dengar Dot. Betul. Jak dendak dulu ambure. Ada ntar kabaran deh. Biasan kayak sepeda nggak jalan kakek. Ada orang mata motor kan sang kesa motor nang kok. Dendak dulu. Oh iyalah oke. Ada yang roden nang kok tapi dia coba. Remote dan Ria. Rut. Oh remote. Nah, coba remote cedit. Nah, buka mana remote.
Tunjuk nak bos. Oke. Oh, jangan habis bah jangan buta lembuan. Ada rembun Rut. Aduh. Demak. Kuteban BP. Dul mi sampai dul. Ada kini Rut. Ntar ntar sabe. Yang koki buru dateng asli Rut. Atau kantor. Oh iya. Andi korek kage. Udah telur. Buat andi goreng. Jangan goreng. Lu hendian. Oh iya. Aja kita betul. Coba belang jerut. Kaki ampungan dong jerut. Ya lu kau beli ya. Lurut. Sebenernya kaki jadi emak arut. Anu, tabang dah santai nang rumah. Bimbo pa tanya ki beli sabi ini. Aro nyere reng bini. Ya gue kau makan nyereng bini. Jaru kapuru Rut, yang kok sabe kalan ruwet kinare Rut. Ya tapi nyaman Rut. Nyaman ya? Ya nyaman sih kecil aki ada tuan rumah. Iyut, bu depor. Tapi Dina macam tadi reng bini dulu. Ya banyak reng bini. Kok tak apa kan naksir kalian kaki Rut. Seni gene koros, si manjaro. Lah juga ngode ke SMP. Jengkolan di bekal Rut. Tak geraman bos. Terus nyari demang kok di reng bini. Itu sebenarnya jeruk bederu, titi siapa nyaman jeruk. Pokok ngampul lebar dia dengan rumah dinari nanti ngarah muntasan. Natiru. Iya, Kok dul tahu kan jangan di bekal dulu. kakek Rut. Jam kok mon senganu macam tak dingin ri, macam biasa mon orang dina kampung sampahan Rut. Beda apa poin jo viral langsung. Tak kira setege ding. Keadaan, ada teberta natia apa kan? Oh, iya mandai Rut. Arwah termasuk rabentis Rut. Yang kok nggak lari yang kayak ratin Rut. Oh, kisah deh ino marabin kok kah? Beri Rut. Dalam. Dapat ya ngeri ya. Tak simpah bibir miran ben sebenarnya merah Rut. Iya lah kalau kayak menggodaan itu. Coba lah tanya kali. Cek dustot. Dus bulan di nomor nanti le de roh. Oh iya, nanti kita tanya. Siapa nyaman ada yang roh? Rodi. Eh, Kita tanya jum seratin nata ya. Ya wes kalau dulu mondai yang kok kayak mondai ya. Dah mau li ya Rut. Iya, Macam kita ada Pak Ri kaki ketujuh Rut. Gila tadi depan dan hari lah burung dah malam nih. Kayak mondai dulu ya. Oh iyalah. Ingat Rut tepak-pak ada Rut. Betul kapi. Tahu tak lebih bangun sampah. Dan dia udah kok mondai. Oke. Rut, robang Rut. Kalau tidak ada aja. Kalangko ya. Oke, lah. Kalau bilang ke mana? Oh, pun dah tu. Saat anggap. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah tu rewasa. Ibadah Allah. Allah. Keng, kerja kebiaki sosok keng. Oke Pak.
Agak pak. Jadi apa jadi? Lamit berenang ping. Kaki apa nak? Hah? Alah pak. Cek minuman susu kaki lah tuh pak di kita sehat tak coba sesaji oleh pak. Minum yang ngangak pak ya. Oh. Launan panas pak. Benar pak, oleh nyamanan pak. Alhamdulillah ping, oleh nyaman kalau nak apa nak. Alhamdulillah pak. Lu ping, Oke pak. kakinya itu umur berapa nak? Tolong lekor pak. Allah, marahlah. Kita dari laki aku tak sekali, ayo. Tanda kinangan pak. Makin tak tahu laki. Estona mana bini kenampun ketel pak. Ya bapak dah tua nak. Aduh. Bisa tu dinasa laki nak. Kumpul bapak kioti nak. Oh. Thank you pak. Yo wes nak. Oke, gak kamu sampai ya. Kalau bapak lagi benar. Oke nyereng. Oh, orang pak.